کدارو بینرین ریواز نوچین دمجمر سی بوان سر نوچیان دست پیدکه. به هلکفتا بیرانی نجدایک بونا پیغمبر اسلام و مسلمانان سروک مسعود بارزانی نامه یکا پیروزباهی بو همی مسلمان جیهانه بلاف کر. دکتور عبدالحکیم بشار د گوتارکی ده داوین پیشهاته این هفکش سیاسی لسر عرده ددن خویا کرن اگر او دبیجه پیاده لسر سیاست خواه بردوان به ترکیه و دربازی حریم جزیره و کوبانه ببه. لی گندوار کوبانه جوانه کی کرد انجام تقینا ماینه کی چاندیه ده جیانا خوش دزده. دم باش. به هلکفتا بیرانی نجدایک بونا پیغمبر اسلام و مسلمانان سروک مسعود بارزانی نامه یکا پیروزباهی بو مسلمانان لجیهان و عراق و کردستان به تایبتی بلاف کر. سروک مسعود بارزانی د نامه خود گوت کو به هلکفتا بیرانی نجدایک بونا پیغمبر اسلام محمد سلاو خود لیبن ام پیروزباهی بو همی مسلمانان لجیهان و عراق و کردستان به تایبت دکن و هیوی خدا دکن کو او به هلکفتا پیروز به بلاف کرنا نامه آشتیه برایتیه و لیبورینه و پیک و جیانه بارزانی هیویا خو سربار کرو گوت کو او به هیویا درگه خیره و برکت جملات کردستانه و دوره بگشتیره و با او هلکفتا پیروز به بسدما داویا ستمکاری و تروره و بن پیکرنان لدجی ملاتان. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیتبرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دگو تارکی ده داوین پیشهاتین هفکش سیاسی لسر عرده ده داخویا کرن و دبیجه اگر پیاده لسر سیاست آخوا بردوان به ترکیه و دربازی حرم کوبانه و جزیره جی ببه. اندامکی پولیتبرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتارک درباره روشنهای حرم جزیره و کوبانه و بجاردین پیده لوان نفچین کردینی ویسی پیده گوت چندین پیش هاته هنوی ببنه صدم داکو ترکیه درباسی روجلاتی جمع فراته ببه. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیتبرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دگو تارک خوده گوت کو داوین پیش هاتین هفکش سیاسی و لسر عرده ددن خویا کرن کو ترکیه و درباسی حرم جزیره و کوبانه ببه. یکم باشبونا پیواندیان ناوبر امریکا و ترکیه ده بطایبتی پشتی همه هنگیا کو درباری دوسیا خاشق جیده ناوبر وانده درست بو و ترکیه قشه امریکی برونسون سربس برده و را کرنا سزایان لسر برپرسیارن ترکیه جالیه امریکا و دوم لوازبونا پیواندیان ناوبر رژیم اسد و پارتیا یکیتیا دموکراتیک ده و خویایه کو رژیم اسد پیدش با جیبجی کرنا مرمین خوا آنین روجاوای کردستانی او مرم اون کوری گریه لکردان بکه داکو بشداریه دو شورش سوریه ده نکن هروها جبو دروز کرنا شرکی کردی عربی سیم بریار امریکا بترخان کرنا 12 میلیون دلار جبو دیار کرنا جه سی سرکردین پککه نامه یک بوش بو پیده داکو جوان را بیجه کو پککه دلیسته تروری ده لبا امریکا ولاتین یکیتیا اوروپای پیوسته پیده جبککه ورا جدا کرن. دکتور عبدالحکیم بشار گوجی کو اگر درباسمونا ترکیه بو حرم جزیره بهتر دبه دو همان دمه ده کریزا پیده آستم دبه او جی جبرکو پیده تو استراتیجیا و نینه و جبرکو پیده به کارنامه رول چندین آرستیان گر. یکم پیده چوبو شاما پایتختا سوریه لسر آستکی نظم دانوستاندن لگل برپرسیارن اولهین رژیم اسد کر. پیده دا خواج رژیم اسد کر کو توایا نافچین کردی کنترول بکه به شرط و مرچ لی تو انجام جوان دانوستاندنان را نبون. دوم درخصنا لدوانین گریدای به وگرا پیواندیان نوبرا پیده و انکسه ده و وگرش بوره کفتنین حولیرو دو هوکی. اندامی پولیتبرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت کو اگر انجمنان اجتماعی کردیل سوریه رکفتنه لگل پیده بکه و بکه و شاشیتیه که مزنده جبر کو پیده نجه باوریه و بردوام پیلان و اجنداین ولاتن داگیر کرن کردستانه جه بجه دکه. هروها دکتور عبدالحکیم بشار گوت کو توایا آماجیان ده داخویا کرن کو پیده باسکی پککه روجاوای کردستانی و پیده فرمانن خواج قندیلی وردگره چکدارن پیده دسر دسته گری لاین پککه مشق بوان هاتیه کرن و رژیم اسد پشتوانی پیشکش کر. دکتور عبدالحکیم بشار گوت کو ترکیه به تو آوای کی هبونا باسکا کی پککه روجاوای کردستانی قبول نکه جبر کو ترکیه پککه وک مترسیل سر اولهیا خود بینه
به هر آوایەکی تورکیا وê beravaniye di ber parastina ewlehiya Netewya xwe de bike. Di ber dawamiya gotina xwe de endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku tevahiya amajeyan didene xuyakirin ku rewşanhaya PD asta me û rêkeftina Amerîka li gel PD bi tenê ewa ku çekdarên PD li gel wê şerê Daişê dikin. Amerîka berevaniyê di ber PD de nake eger Tirkiye êrişî PD bike. Di gotara xwe de Dr. Abdulhekîm Beşar amaje bi bijardeya PD kir û got bijardeya herî serekaya PD ew e ku peywendiyên xwe li gel Qendîlê bibira ew birîna peywendiyan bibe rastiyek li ser erdê. Herwiha endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku eger PD peywendiyên xwe li gel PKK bibira wê demê erkel ser PD guhartinê di nava rêzên xwe de bike û ew guhartin der encamên birîna peywendiyan li gel PKK wê bi vî rengî be. Tekezbûn li ser daxwazên PD wek partiyeka Sûrî nek partiyeka xwedan peywendiyên guman lê kirî. Dûrkirin û derxistina tevaya çekdarên biyanî di nava rêxistinên PD de û rêgirî li encamdana çalakiyan ji derveyî navçeyên dibin destê wan de. Peywendîkirin li gel opozisyona Sûriyê û dûrketin ji tevahiya kiryarên hovana û terorîstî li dijî hem berxwe. Vekşan ji navçeyên Erebî li bajarên Minbic, Reqa, gundewarên Dêrazorê, gundewarê Bakurê Hesekê û radestkirina navçeyan ji bo xelkê wê. Sizadana tevaya wan berpirsyaran ku binpêkirin derheqê xelkên sivîl de encam dayî. Rawestandina tevaya binpêkirinan derheqê aliyên Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê û rêdan bi vekirina ofîsan û nihiştina leşkeriya neçar û guhertina rêbazên xwendinê yên îdeolojikî çendîn binpêkirinên cuda cuda. Avakirina rêveberiyeke nû bi hamahengî li gel Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê ji bo birêvebirina navçeyên Erebî yên nedibin destê rejima Esed de herwiha navçeyên Kurdî. Dê dawiyê de endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku eger PD pabendî bi van mercan bike wê demê matirsiya gef û êrişê li ser Rojavayê Kurdistanê namînin. Zemîneke baş ji bo vekirina û peleke nû dê durust bibe. Lê eger PD di siyasetên xwe de berdewam bike wê demê PD berpirsiyara di ber tevahiya derencaman de ku Rojavayê Kurdistanê wê durust bibin. Lê gundewarê Kobanê ciwanekî Kurd di encama teqîna mayînekî de jiyana xwe ji dest da. Riyad Mehmûd Etar ciwanekî Kurdî 15 salî ji beriya çend rojan ve de encama teqîna mayînekî çandî de li gundewarê Boraziyê li Rojavayê gundewarê Kobanê bi tondî birîndar bibû. Ji derene xwecahî ji Kobanê eşkere kirin ku ciwanê Nuhatî Riyad ji ber giraniya birînan duh sêşemê jiyana xwe ji dest da û li goristana gund bi xakê hate spartin. Ji derekî taybet ji Rêbaz News re eşkere kir ku rewşeka awarte di nava grupên çekdar de rodaye ketine di leze û bezê de da ku grupa çekdariya bi navê Sultan Murad ku cihê xwe li texên Efrîna kevin mîna geraca Efrînê riya Salaheddîn ya Serekew taxa zêdiyê ya ku digehe geraca Efrînê ya giştî dikirin ji Efrînê derxin. Derbarî ziyanên ku gehiştiya sivîlan li Efrînê di proseya derxistina çekdarên şuheda şerqiya heman jê derê tekez kir ku di heman demê de şer di navbera wan gropan de roja yekşemê 18 vê mehê hin gropên çekdar ew reş ji xwe re bi kar anî diziya malên sivîlan kirin û serbarî ku di encama tobarankirinê de li nava taxên tejî sivîl ziyan gehiştina mal û dukanên welatiyan û gelek camên wan hatin şikandin. Di wê pevçûnê de bihtirî sih çekdar ji her du aliyan jî hatin kuştin. Lê kampa Qoştepeya Penaberên Rojavayê Kurdistanê duh xoleka topa ya bi navê Xola Rehmetiyê Salih Hawil li xwe girt bi dawî hat. Di dawiya wê xolê de ku ji 32 tîman pêk dihat, her du tîmên Qamişlo û Tesnîm di dawiya wêrêkberiyê de beramberî hev lîstin û matş bi amanca 5 golan ji Qamişlo re beramberî 2 golan ji Tesnîm re bi dawî hat. Di dawiya xolê de her du tîmên serkeftina xolê bi dest ve anîn û hin lîstikvanên hatîn helbijartin û navbendên xolê ji aliyê
دو لیستیگوانên topa bê yên ku xole birêkxistin kiribûn herwiha malbata Salih û hin endamên pedekesê ve hatin xelatkirin. واسباسي هر لاعبك في دوري ده شاركان دي جي اس بيروزباهي الفريقي ربحيك وش فريقي هاي نهايات جي اس بيروزباهي الواك والساعات حميا اسباسي واك ومجي لاعبك كاي خد لاعبي حتى هذه عمري او جي لاعبك فورت بي ام قلت كيف خوشن بخلي بطولة دوري براستي جمربو الحمد لله من عبي قام شلو ليستن بطولات قلت كيف خوش بو رياضة خوشة ناف في بنابرية دا وناف في كركي دبراسي بمشكي خوش بيرا كركي فاهمة قالك يا بدا وانية ولا بدأ نوچه این مبداوی هاتن دوباره سر نوچه به هلکفتا بیرانی ناجدایک بونا پیغمبر اسلام و مسلمانان سروک مسعود بارزانی نامه یک پیروزباهی بو همی مسلمانان لجیهان بلاف کرد. دکتور عبدالحکیم بشار دگوتارکی ده داوین پیشهاته این هفکشا سیاسی و لسر عرده ددونه خویا کرن و دبیجه اگر پیاده لسر سیاست آخوا بردوام بکه ترکیه و دربازی کوبانه و هریما جزیره جی ببر. لگوندوار کوبانه جوانه کی کرد انجام تقینا ماینه کی چاندیه ده جیانا خوش دستا. ببینین خوشی.